Sam Gala je najsvečaniji događaj Srpske asocijacije menadžera koji sa ponosom organizujemo svake godine u decembru mesecu. Telenor ulaže u svoje zaposlene i važi za kompaniju koja pruža izuzetne uslove za rad. Izuzetno nam je drago što smo glasanjem članova SAM-a, najboljih menadžera u Srbiji, dobili još jednu potvrdu za to. Za ovo priznanje zaslužen je celokupan Telenorov tim, odnosno svi zaposleni i njihovi menadžeri. Pre svega bih želeo se zahvalim svim članovima Srpske asocijacije menadžera. Sama je čast biti uopšte nominovan u ovakvoj kategoriji, u ovakvoj konkurenciji i ova godina koja je jednostavno najuspešnija godina za našu kompaniju i za našu porodicu je ovim činom postala najuspešnija i za mene. Event, and I believe that with the commitment and the engagement of the people belonging to the Serbian Association of Managers, the future of this country and this economy has a lot of potentiality, and also the development of the region. Izuzetno počastvovan i iznenađen ovako lepom nagradom. Moram priznati da valjda sve ove godine davanja su na neki način naišle na prepoznavanje od mojih najbližih saradnika i kolega i prijatelja. Biti ovde na sceni i primiti ovakvu jednu nagradu posle jedne realno uspešne godine, verujem da je to dobra pohvala i za mene lično, ali i za kolektiv koji predstavljam.